Isplovili smo, to je najvažnija vijest. Čeka nas još 4 dana plovidbe kroz bure i oluje festivala. Imamo brdo filmova, različitih filmova, imamo dokumentarce o radnicima, imamo filmove o pozadini američke porno industrije, imamo filmove o turizmu, imamo filmove sa muzičkom pratnjom uživo gdje svira Porto Morto. Stvarno mislim da nismo mogli biti raznoliki, pa iz toga zaključujem da bi se svakome barem nešto trebalo dopasti. Willkommen, dobrodošli. Da vidimo imamo li svi maramice za početak, da vidimo tako je, mašite ima tako je, fenomenalno. Najveći tartuf na svijetu pronađen je upravo ovdje. Ali mi imamo eine Überraschung, eine Surprise. Naime, mi smo negdje među vama posadili jedan tartuf, je tako? Možda i više tartufa. Možda i više, tako je, to ćemo vidjeti. I sada će Hari i njegovi prijatelji koji su već napeti ko puške krenuti među vas i pokušati pronaći, naravno, taj skriveni tartuf. Ja, bi leiten bitte? Ja, danke schön, lichten Sie, ja. Ne možemo krenuti na film bez kokica, ali tako? Film bez kokica to ne ide. A od čega su kokice, šta mislite? Kokica od tartufa za sve, ajmo. Da treska u fakso sveta, 10 metara, samo zbog profeta, prošla karakterza, ima kak geneza, čovjek je bog, sama su proteza, a ja sam prezan autoput.